Angumbuhangkul tamu miriyahu karito, napulong na paruangunda, lalu biyana rukuna luri nama pelantakang. Geleng lahurat epihu $5 lupa $2 Napapatandanda ia duyaka $5 pawana. Ia duya mangga pahamunya nahuri-luri. Angumbuhangu latamuna imiriyehu karitu. Natau jaka nampuhang pakiai marara. Dapareha pahamunya na warnan. Kahingiruna nambotuna danguna asli. Buandaba nanuna kawai. Pemanduannya dengan nahurat duma paitawanya na asli na marara. Ang buang latami miriyehu karitu. Tununggu di naluri tau harani hamat unaka na marara kawai. Nakota epihu nuna kota bakuluya pangia tau kabihudang ang matu-matu nahuri-luri da. Lakaungan na laluri tau harani kadang jadi contoh duma tau dang. Ia duyakan nama tulia nahurat epihu na panam jada tau harani larehi nanuna kadang mangga pahamunya dahuri-luri da. Dajia baya apa anggalwanya. Nuna peringatan nama ira pa ihikon. Naluri tau harani. Ningpudi naman dia paham. Dajia baya kandana pahama angabaya. Tau harani. Ia duyaka na tau naluri pakawaha ngahu matua. Tanda na ia duyaka. Badapinya ngara ya napawuku na imiri. Ndena mau ku ala anggur. Dakaria ku mahamu. Dangu dawatu hailanyi miri wawili iti. Ia duya ngeda kada mangga pahamunya na huri-luri. Ang buhang gulatami miriyahu karitu. Tunanunggu dinyuta larehi na nahu. Gikihama na pataluri. Tamangga pahamunya na huri-luri na. Napalangatakang ka na huri-luri na. Nahamu ka. Yakan dia ataluri pada. Mata kata kanandi niya na pulong mimirian. Kata palaku ya laluri na holo. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.